haleluya, haleluya. Ia le tua i nei tai au. Ia, talofa lava. O whalofa atu nei tai au i le suafo le li o Yesu. Ia e whaatalofa lo ia tua i tatu polkalame. O le whangangana o le malo Israelu. Malo le soifo maua, malo foi le langi mama. Ia malo foi whaparepane, malo le whaatotoa. Ia mane mamalo se o tatu watulu o Samoa. Ia le ngata i Samoa sifong Samoa sae. Ia me se foi so Samoa. Ia i tue fion leina langi watulu umau ia tangata Samoa ia mau atu fo ia tatu ala leo ma tatu ala ata o le Global Kingdom TV ia whaatalo whaatu. Ia i New Zealand nei au Aotearoa. Ia me se foi Australia Hawaii ma Amerika. Ia me se foi niso atunu. Ia ono ia i tatu tangata Samoa. Ngata foi rea i o na atunu o le nuu o le tua o Israelu i whaatalo whaatu. Tato fita pe awhai mau mai. Ia tato wala leo, tato wala ata, sunga ia Vincent Smith. Ia ane se foi o le tofine ia Eroline Ngasoronga. Ia manisi foi o tama whanau o tato o tunu o ngaru rua i tutono le aipa ia. Ia po le nuu o le tua le nuu o Israelu tano whalawa. Ia mano foi, ia le folau. Manuia i so tato o tunu. Ia whaatalo whawhapitoa foi. I nei tai au i le pa ia rau whainga ruenga le tua. Ia i mea lofa ia po tō whinga lima. Ia po le wala uina i to tono ngā ruenga le tua i apostolo. Ia o perfecta o whaia vangalia. Ia o leo ma moe po whaiwhi au lava ia. Ia me se fo i o whaia o ngā tos whaia. Ia lofa i sunga i awao, sunga tia kono. Ia o komiti whafoia i kare sia fia. Ia le ngata foi lea. Ia o le mamalu marpa ia. Se o tato o tunu pele i Samoa. Ia ma so Samoa lava. A talofa fo i whapitoa i mātua. Ia malo lava le on sae. Ti ngā foi whaintawo o ia i soifua. Ia le lava i tala notus pa ia. Ia le o tu la fo ina lava o tau e le tua. Ia whaatalofa fo i. Ia o mātou ainga, ia le li, ia i nei tai au, whaatalofa whaatoa i ka anga masani a le tatu porkalame o le whaungangana o le malo Israelu ia so ngafua whapedei. Ia le li, whaatalofa si o mātou ka le sia le Prince of Peace. Ia Assembly of God i Mangele, ia po le li o le file mu. Ia whaatalofa atu foi i sunga i whawhengainga ia Freti Marfantua. Nofo alo marpa ia foi o le kale si alo fitu no nei mangele foi i au kinani i Aotearoa New Zealand. Ia le li i whaatalofa atu foi nei tai au i le mawaa se rua ma le sunga ia Pastor Mike. Ia o le avanoa maitina i o no nisi foi totongia whanenga ruenga. Ia whaatalofa whaafitai foi i le tapua inga le Kartua ia Sarah. Me se foi o no foalo. Ia ia le li. Whaafitai foi. Ia i pa anga masani lava. Ia po lau whainga ruenga. Sunga i whawhengainga o sunga ia wao. Ia o le missionary foi ia lise. Ia o le uso ia Sonia i Australia. Ia manisi lava. Sunga i whawhengainga me Samoa ma Australia foi me nei. Ia mai nā tōu e o sosoani i tātou Global Kingdom TV. Whaatalofa atu foi nisi o tātou pa anga masani o le tātou ala leo le Maola Christian Network. Ia i sunga toi ina ia Christopher Mayawa ia mese foi. Ia o le ngaitu o le tātou ala leo whaatalofa foi. Nei tai au i nisi o tamaiti a onga le akape. Ia mana malama ia biau kinani nei New Zealand mese foi. Ia o le a onga le KLC na talaina na poa e amata nei. Ia maso se a o malava whaatalofa atu, talofa lava, whai te o misi atu oe, i le nei whaatalofa, ia maloro ngarue, maloro nsau, ia misi foi o tua ke lope, ia o lato a sare nei, ia ai o tatou, ia o mai ana sa nafu ia tonu, ia o fisoso ni atu tele le upo le tua ia te oe.
Al tato por kalame whaungana o malo Israel nei chai au ia ofo lo fatu ia ia le nei chai au. Welcome to our program, to all our viewers, all our supporters. Ia malo lava ia le ai ele I toi ia setala male upo le tu so e por kalame ale la sa mia statu talo fia macho loto ia cho oilo macho tua awa olo fai pea oi mo macho tua ai fai macho mau fanau fai macho mau auna fai macho mai chala I ma fa soa ma fa penane tua na macho moli mau I la upu after tere lava I le aso mamai atu ana nafi ia usau ninga pa ia sa macho iai o vivi inga ma tapua inga lau whanau e mai se foi o le lilingi o le mana o lo ngang pa ia le ngata foi leo lau upu fola na tō ma tau wina ai pa macho wola au auna ma le soifua au auna o tangata after I foi le nei tai au e mai le mano si fou I ai oe whaavavau wala usu nisi vi inga ma tartalonga ma whaatonga ma whaaftai ma wha manu atu ia te oe whaaftai fo I le tua I ngā ruenga ua wauna o lo tā lai lunga o penga te whailangi whaaftai nei awa noa nei whai tutoa wa sao nia mo I mātou ia vi ia oe whaavavau le porokalame o le whaunga ngana o le malo Israel o le nei tai au ma ngā rue whaatasi marau au na ia Pastor Mike le tua maise o lo macho iai malo wanga pa I le menei ele masaro mia o lo iai foi lo wanga pa I me umo lo iai lau whanau ia o macha mai moa mai ma fa fonga ma fa no longo mai le chai au fa manuia ia sa moa I tulu e fia maise o sa moa I sifo sa moa I sai ia manuia fo I le tua o tangata sa moa lo ngā roi lo nu ia manuia I macho uma lava le tua I nei tai au whaaftai tele I lau anganga pa ia I lau whaunga mare mana ia whaaftai fo I so ni mai tai lau uputu sia ia vi ia I oe whaavavau matai oe nei por kalame o ngā tutonu oe se whai fo ia oe whaamanuia mai lau fio nāna mātu tale o wale ia te oe Yesu lelei amene Ole whaunga ngana o le malo Israelu le toi soina I le nei aso ngafua le aso lusu manifane o le masina o Aperila ia le tausanga nei luafe luasfu manitolu ele I whaitawina tuspa ia ma taratara noa I le upole atua e so oi tato porkalame o le whaunga ngana o le malo Israelu e mori atu le ngau whaaftai tele lava mai se lava I nātou mo tato I whaatasi porkalame le nei tai au sunga I whawhiangai ngam whantua ai mai se foi o wa o matia kono ia maainga ai mai se foi o nuu mai kalesia ia ai mai se lava I tatou e fia lava e mata mai e mafa longo mai tatou por kalame le ngata I le whaungangana o le malo Israel a misi tatou por kalame uma lava ia le li to me tana tu spa ia tana tu salami fia lava o ia Yehova ia o na foa ina le I o mea umai mana o iai lo loto ia eno ole mene le tau amata tuai le tatu tanuanga ne chai au ia tatu tino iai le tala tu salamo le wo faya tuai me mistake e o le se senga mene o te talo ma le o fia I le li mga isi taimi e tanga tai to anga te tano ai le fia I le o masangi me tato ai le soifuanga ma le olanga ai se faila mato nginga maola mai Samoa nga usar kaimi le wa afa pele te sila fia foi mai mauti noa ia me ta ule o nga fa scientist ma le o nga fa ai natural tangata ia le o mai lunga I me te telefunga o nga maulunga fa ingo le biology the study of biology ia ole PPA ia na ngona PPA uma tono na voluntina na ngale ki sili fia tono tus pa ia nga kamo e akure
Desi kenge fa ya ku desi kenge e so le pepe ko ngol manga desi kenge so fi fa longo mai le tala tina lo nali ale ko ngol manga o le pepe ala ia la ngona mai e ira o te mine e wa desi fi fo tina ai fo ngisi ka mai na to si le fia pe o me nga le nga ai fa tuanga fo nga na fo mai au carry le tina ia ko anga fai ka kus ko anga ka kalo ko o mea ne fai tina o mea nga ne nga kia o ai pepe ai ne fa longo le mai ya pepe mea ne fai o vinga na lo tana ne tau fai atu o le pe o le langa o tatu kau kere i pe o tana tu se le Yeremia mai no tofia oe mo fifiria oe mo balawina oe ya I fai mai no tana before I form you in the womb of your mother I have called you and appointed you to become the prophets of the nation. Vinga na lo tana ne tau fai atu ai masangi nge fai se mea wai fai ala o ka ko masang ai misi e me cha ole mafutanga va lacha male tu ai ke u fa pe mai ngisi ka kalo ngo le tu kalo ngo e makar ko mu le tu kalo ngo no ki ngo le tu that's right walu macho mafutanga chalo wan macho gali se fa mafutanga chalo ngo mo ngai va via osa alu macho mafutanga chalo va e tu le lia e mai se me fa pe e ma fai mai ne talangang pa ia chau e chau macam-macam tu tak program fai mai e ma fai na talo fai na na pongi fai na fai chau tu spaia fai na la mai na ru pole tu fai na fa so yu ngo la leo fai na fai uma me uma la fai a pe fa tsinga ro fai mai kia ma fai ngo fai uma me uma la ai fai i le masang fai le poko masang fai le yo fai pada upo se mafutanga male nganga pa iyo le tua male tua na mau le mena fai mai ine tana tus pa iyo tana le tua pa mai ore ngingu wanga onga wala au mai ma iyo la ko lau ola tu boto mau iki ofu fai me tus pa iyo le tua sire le boto ele ia fa fikai wow pe o fa ya tu ranga le o tato ya o matus fa ya le ko fa ko tau amata tu ko kala me o ngalu me na pa io le tu fa fikai ia ila hukuma na lo fa iwa ma hukuma e ave vi inga ile tu ke lo fo ye sila me ile tu i me ngana ngale wa o ngi kus pa ia mai ai kusi e lima mo se luma fa solo mai e ama ia le tua me umai o i lima e o i mutu o la mutu e o fa mai o lima si e vi e le tua o le leo e bala watu le tua o la faiva e vi e le tua fa mai o me umai vi e le tua nanga ka ko poka la me ku e ku kai mi ko e ai mga umia me umai o ke ka ufa makala yang ha ai se apus pa ye ke alu ya nanga ele o lavar taimi o tangata e fai kau kuspa ia ai alu rai fa longo sisi le ko anga fa kuspa ia ya ngai do na ia o ai karinga o ai isu o me o mai vi ile tu ana winga no tare le tafa ia tu ma tata tu por kala me nei chai o kan fai ka ko fai me na ka ke fai nga ile tu we are doing everything for God towards God. But sometimes, probably most of the time, we need to check if God is in the things that we are doing. Kele o kaini, ma ke longo kau au kaini uma, kau wangka ko koe ngo ngofoi lano, ma koe siaki, po ia ele tua ele. Ngaka kuau nere dia. Ia fia lava oe ia Yehova ma fo inga mai le Yehova me umai mana o yelo boto na o yelo boto no winga. I'm talking about relationship, intimacy relationship with God, allowing the Holy Spirit to whisper and to talk to your ears,
to lead, guide, comfort, and encourage us, empower us, and to anoint us. E mai ere wisdom, knowledge, and understanding. Mea ia maua mai mafutanga wangana lata le mane atua. Ia o le tala tungai le itai au. Ongo rongo o ke ia woso mai le maunga. O le mea na e ese mai ne te talo mea upanga. I me ka orga ka fia ngai e le li. Ora era wi nga me fa mai era le ia me fia i le li. A fia. Ke ro o me taka tafa ngai fia i le li. Fia i mi uma. E fia mi uma. Mai pe marolo pe ise kupe pe ise mea ai ele ma fai su ese si non fia i le li perché le lava che fia i le li e che allora che mi fa mo ai ma anu fa mo pe na nga tanga fa makala ku ringa upunga tu singane le ngana e peru man ngana e lengi mga fa sa wai upu ke le yo upunga o le upu ko inga ye fia lava o ya yo va na fo ina le yo me ire ngal fia vangi hallelujah Jesus praise the Lord hallelujah nei your everyday life, our everyday life, no matter what is happening to us, try o mari mea kinga le jo if you fear le ya ile la ngau disi kupulo fa fika bye God see you later Jesus alulo ofera me ai fia ni se beki ko anga ya menga de manga oile tu ko nga kai minga ki fia peke fa ngo peke ikara peke mai pe try to push yourself forward do we are run now pe ma run now e fa mo ia mai le tu ni chai au ngo le ta tu ko kala per fa nganan malo Israel ia ngai fa tuanga ngai va tu ia o ni chai au ia e o fa ia tu ai fia ma lama tiri da o i me ore o mo tu spa ia ma tara no me tu spa ia vai ta tu wala leo ale nga chen nga vai sia o tu spa ia e ja nga ia ta tu ia ma na ma ka pe Bible College o lo ia nga i le 9 Renfrew Road i Papatoi Renfrew Road Papatoi 9 Renfrew Road Papatoi e ja nga ia ma ta tu spa ia nga ia ta tu spa ia de KLC King's Leadership College ia le amata le ila foreono ia i o ne hanga Alfred Street o ne hanga i Bertol Sumalfa Alfred Street o ne hanga Bertol Sumalfitu tamo e baba ia mangisi na wa onto spaia a fai foi te bosa onto spaia no online ia alu ia fia la o ia yo fia tanga te le ni o to anga ma futa ile tu tanto tu fai tau ni tai ao ia ngautu mai ia tatu fai au basta mai ki lungo tatu screen pasi sila mai luar tupu tau pe luas fu fe mo e o fe upos mantasi luar tupu ia tau pe luas fu fe mo e o mantasi fa ngana o le malo Israel le na fa tau e suma fe au ia tatu fe mo fa mo le na. Thank you Jesus. Ona po ia na mai ai Esekia, ua tali oti. Na saua ile ia te ia o le perfecta o Isaia le atali o a mota. Ua fai mai ia te ia, o lo fa peo na fetalai mai o Iova. Sauni ia sau mawaenga i lau ainga. Wa ole a e maliu e te leso i fua. Ia le whaftai le isu mai le whaifi au. Mo le soso ai mai whutatu o kalame le whutawina o le tatu tu sipa ia. Whaunga ngana o le malo Israel. O le tala noa mai o le malo lea. Na ma tupu leo tupu o le malo Israel. Ia o onga mai le tatu whaunga ngana o le malo Israel. O le tupu leo lalo iu te li tua inga e lua li lalo. Al tabule lua sifulu o le whai mo le whaitawina. Mai tala tu sipa ia ona po ia ua mai ai Esekia ua tali oti
sa wai le ia te ia o le perfecta o Isaia ne tali i o a mota ua fai mai a te ia o lo fa pe ona feta lei mai o Iova sa uni ia sa ma vaenga i lo ainga a wa o le a e maliu e te le so i fua Pangana malo Israelu tato por kalame le nei tae au. O eskia o le tupo Yuta. O Yuta o le pito le ilano. O le vai duaina o le nu. Sifuru pito ilunga e fai ngō Israelu. O le lua le pito ilano e fai ngō Yuta. O le tupu la leo eskia. Mantua tupu leo eskia i tato por kalame ua kuanga iako le tupu sa le lei ngononga o langa fatu nga ia nga va ese o mailalo me uma ko ilalo me maura tunga Israelu ko va ese ko pua sungu me uma fa ia uma eskia me uma mai lo eskia por kalame me sunkia ngi ngai lo eskia alu ile tu tata mo vinga ngalo kala nen ka fa ia ku le amachanga aile ialu eskia tata ngai loa ele atua ka kare is everyday life. It's only God. Ile o langa o tupu lea. Ai le ialu la eskia te talo ile atua. Ngai loa eskia whailonga o langa e so umana. Pai mai eskia, this is not God's, remove. This is God's, we have to bring it back. Mea ele se mea kaure tua mea ave sum ngoki lili ra o nga fa ngana ngal maro Israelu ni taya wa macam-macam caco por kalami bai umangi mea uma fa mo le sa bore fa fonga mai bai umangi mea uma ele o ngi me fia ile tua io ka ko volanga ma ave se la ngol fa palangi le fa mai o mai fe au ia eskia fa mai set your house in order. Ai au oe mangi yo au oe ke reso I fua e ke mari na e mari. Wangi me e na fai uma me e kauria ku ma ia ngaru ro taru pe mo fai aku. E alu la eskia te talo. Wa fa ma ngia ele tua e ka ese fi ke au se. Langa yeso umai ki va ai porka sorry e fai kau po ele tua no marco mo yo lo o vai oi ele ka kana ka fia ya tupu ile tua ai fia foi ile tua ai fia ni ke alu ile tua fia fai me uma ka ile tua fia ke ma fuka ile tua e fia foi ile tua ya oi umana yo macho mafutanga talo ai saul fa maru sel macho tsa yo maunga fa mai o le lofo le tua ma le lofo le tangata ile tua ma le lofo o le tangata ai era fa maru si o ka ngolo ko fa manacho tsi ai ya lang ma fuanga lofo le tangata nanga e lofo mo ile tua fa kwa lofo le tangata ya ai lofo mo la ile tua ngai lona ya o le lofo ele se mea Samoa ele se mea tangata o le mea malo asul thank you Holy Spirit o le mea malo langa ke lofa lo ile tangata e fai mai o oe o ngale lofa lofa na ai le lofa mai no e como por ka bua ngalo pika ye ko no fia na ko to inma ya e o sa e sa nga le fai mai oe ma o ngale lofa ai lofa mo ngine tu ai lo ngina o le lofa le tu o le menga mai ele nga pa ia o le fu le nga pa ia le nga fa nga ko mai ku se kerja ai lo ngina ka ko lo ngina na be na ni o le lofa tu ku le i lo na tu ai fa ye me o mala va le o mo ka mo ale o mai ai sa un perfecto tão perfeita aqui é uma fofa é o campenga mai de porcana o quero lo ia i wai de o famtala le mai buspa ia o bere
Penga whaingo fie ia Isaia, lea tali o a mota o ngā alu e whairuku. A oranga mai na kupu ware sau I whaipu reng whaikau pasta mai. Wa mai na kupu o karaoke. Ia mangkua rai ako mai reo ranga man sa ifuanga ngi. Wana ke roi si whaipu I pa uma whaikau o kware rau kau mai whaku kini. A mai ka kau karaoke. Ai rei fioki. Kware mga omi ia ko nga karera ko siya. Hallelujah. Hallelujah. Kusa na mafau we no ko ruai. Hallelujah. Ai ka fa ras kia wa uma ko ma ko nga re ma pasta mai. We no ko ruai re lai. Ole le ya no ma me ana iki ka mai ki wa au ke le fio ki wa na. Ane fakat kari mai. Se va cari atur perfecta sunga fa fengai nga kemingai. Se va cari atur sa uva malo lolo mai sa mus au sa perfecta. Se ko nga fe. Ele fa mchala mai na si ko kal ngo nga ko eskia nga perfecta. Kia sa uni sa fu mawai ngai do wai. Ba chere so fu ore ai mari. Ko uman pa ko se. Fakura ko Samoa ai feurolo skia ya dai ako Samoa nang fa ko ale do maskana o mu ana ko so kwaika mo ingi no se va pe ka ka re ka di jangan kala fe ai mo ingi boy so mere mo ingi ko i po lo mo tu foi po si mere mo ingi wa ko nga bo se ko ngi fe Kwa ule fifu sa ore kala disi mako ko inga me wa ivi akadinga ele fifa longo so de ari fai so kwa ivi kan aro fa pe fa kurtinga se foi ko inga kala fa Samoa ya o ya maro ulo dengan Samoa ele ivi kadinga ivi maka si kwa ia kali ngai re fia fa longo ia va pega no fa ya marcha marcha o Isaia e masani de ke wa mai yang pa ia men marcha Isaia re ke kofia fe perfeita kakai den mafukanga ngo fa Tangan merah perfecta, apa ini si perfecta fafonga mai, or perfecta mau miare, mau war ba Yesu kami uma, effecto isi dah kepala wi, al merah perfecta, nanga ia awangi merah perfecta nga, banga nenga bon mai Yesu ia mana apostolo Paulo mai si, ia kako fakir kami ngai nanga ia perfecta, sawa mai perfecta nga, aire mo. O perfecta langa, are sa os perfecta nga se perfecta. Mau ore merea, ore mai o perfecta nga a ngai alama. Aire a mai le tua. Au Isaia, perfecta kofi le tua. Perfecta le o ine meta o perfecta tere tu spaia. Perfecta le, perfecta o. A upo kamane, mafa. Nanga sa ungia le tua le perfecta le wa malo wa ke papa nana ngalo la kwa bairan me perfecta mar changa chole tua e laman maf changa mare tua ngala kwa ka fe faz kia kire pode pe ke kia pe ya kire pode pe fe kai ko aina faz kia o man ka wa kun men família tua faz uma foi ma foi le tua dan se fe au o fe ko ya bo tangat jauh oleh malo le tu tangat jauh malo le tu fangana malo Israel perfecta kofi le tu yo o mereka ya ni tangat jauh le nu oleh tu wata tala mai tu ai fai le nu oleh tu mare ka karbon oleh tu i man ba ka foi mare to fine ya lise le ya solulu yo oleh nu oleh tu dan ai fai mai si o ka ko ese ale nu le tua ile kingo la banga ai ke mingoi ro fa dia nga
ka ko uma le mu ore tu ka ko uma ka ngaka ore tu menga dinga wa maka maya ma murtina ko kala mi tausen ke ngi mo ka ngo kam fai fa pipi I foi dele I de fa dinga nga mai le tu I nanga wa nge pasta mai nga mai de por kala mi nga mai de ngang pa ngo ka ngone ka link inga ia malama tanga to tanga samo me nga wa o me lava e nga Israel mo ka ka me kele tanga fa nga fio mai de tua di tino tangata alu o Israel a maka mai langa maka mai de tua fenga kuai nga sauda io o de tua di tino tangata wala ya Yesu ele sawa lu sisi ko mo sawa so I form fa ngau pe fa nau ma so I fu to tono le no ore tu ai se ia ka o mai tangata ele tai muri ka ke wa ko e ke wa wa ma ko kuspa ia mo fa ola inga no o le ko ka wa lo uska ka mu isi o na le ko mo le o le o nga kuspa ia o ka ko Israel fa le nga ka ko le ori pa pikia aka ko rola plan na le tu masaudo le ko ka ko umma le fa ngau apela Changacha leo le tu le fai ko yo ngor tatu per tatu por kala o le perfecta le tu e masangi le tu ra wa o ma foi mo tatu ai masangi le tu ki fai umma me le tu e furisia o ngor tatu por kala e ke loa me le tu I te me a makai e ke lo foi ke me umai Aures we fiwa família tu makalo God ai foi desse família no tem me tu o uma tem me menga uma tem caro tem me umai uma na família o io le amachanga mana ka ya desse te lo agua o uma le te lo agua uma o te lo a me se foi ka ko ngi ka pa a fa tu ma tina te lo eu foi daí a ko foi fiao a tara no mai foi si foi daí ok lo ya a fa pera e de fa ma lo o ma fo fo o que foi a ko o que le lo mai le tu ale ki nga fa me nga ko push it back push it away push it aside ai lo le le changacha le tu perfecta le tu la kwa ka fa an mengang sa wa Yesu nga ka wa fa wa ngoi e ko su e wa ya o ma tu se tala le tu se fa tala le tu spaya mengang sa wa Yesu la ngai le sa wa Yesu mo se kalesia le sa wa Yesu mo se sila bang sa wa Yesu ka la tala il malo le tu ai sai ra le ne ana fa se fai tau la fa mo le la pasta mai le fai ko lu Ona liliu ai leo no fonga I pā o le fali, ua tatalo atu ia Iowa ua whape atu. Iowai, o te ai o iatu, ia e manatu mai lau savali o luma ma le wha maoni, ma le loto atoa, ua o whaia fo'i mea uma e fina ngalo iai, ona tangi lotu leo eskia. Nga liliu wa perfecto wa changacha le tuor changacha skieri ka kele kana tu spai eri lopo yengi sikala no asi ba ngau ka ko fika ngole study the history o le me a me ai o le fomana malo Israel ne cha ya o kala mo me tu spai dia kala mo fa ba mama tu spai o le o nga le o tu spai the Bible speaks itself if it meant o le clarity of the Bible or of the word of the Lord e fa mamalam mai upu awala mai mane nganga pa io le tu sosoangi fa mamalam matu adwaku I le nganga la vale kasi adwaku inga ya choe me nga ki fa fonga mai ai le fa chau fa upu e lua mane fa upu to
Nau mangai vai kau mai malama le ia fai pe lua mai fai pe tolu ma fai me lolo fai pe lua fai mai ona li liwa tuai lea o ona fofonga i le pā o le fale ua tatalo atu ia Iova ua faa pe atu e me mamaka kai masangi ini atu ang alu al perfect kau mai fai au and then he turned to God le liwa tu i le wo masangi Israel le wo le e foi sira fie le tato misionari alise manisi o malanga Israel masangi Israel me ka ore wo le fasanga ia to atu ina atu le loto ile atu fasanga lo le tupu i tatalo fa mama fai po tolu io mai o te ai o iatu ia e manatu mai i lo savali o luma ma le fa mao ma le loto a toa o faia foi mea uma e fina ua e fina ngalo i ai na tangi lotu lea o eskia nga whaaliwa eskia le wor talo le leto io vai ia e manatu mai ia rufa mai i lo savali i o luma ma le fa mao o faia mea uma te fina ngalo parisi vai na fa mai ona tangi lotu ai leo o eskia ka makala me ia iele pe o fa puri a makanga ele fioki a se fai taura fa mor pas tamai kris fai punga so mai fai po fa o no mai ai leo le afionga Iova ia Isaia a le yo ia i loto atu loto ua fa pe mai fo ia tu ia ma ia e fai atu ia Esekia le taitai o lo nu o lo fa pe ona fai mai o Iova le atu o ta vita lo tama o fa longo i lau tatalo o i loa ulo i mata fa auta foi o te fa malo lo ia te oi e te alwae ye lua il fale o Iova ia le faftai mo le feta wino tatu tusini taiau lea ua sau ia perfecta tau fe au i tupu koe foi ia perfecta e fasanga tupu i le pā o le pui ona tatalo le o le tupu i le atua faafoga na le talo le tupu le au fai aku ai i le faipoe lua ma le faipoe tolu le a le faiga o le talo le tupu ua faamanatu atu i le atua lea logaolaga laga savali ma mea uma goga faia ea kua lavu a le relationship atupu ma le atua ale ra fautua tu i mene da wa onga fa ngana malo Israel ai fai tau ia i le tara tu spa ia mane asa fire tu puno no tofi fa tu ai fire perfecta no kofi fa perfecta na lavar ma futanga ele ka kalos sa u spa ia ele ka kalos so eskia a ole o lango eskia nanga nei lor tari a le tuang tari mai le o lango tono le a ingo eskia ne i kamama nga kamai kwa a wa o mai ai ma fai ai me umana e o mai rar kai mer tupo eskia vai lo eskia me ka ngo nanga ai vai foi le nga solonga me tupu ia le ko kongui ele ia ele iskup ana le da maka iskup le ana fa eu iskup o nganga tiro ia le tupu le eskia mai o mai ran kai me no fo ai fa pe me umai nga o inga ia me umai ngo va ai tono ro ai me umai ngo va ai raninga o nga kama o me ana ngo va ai o nga kama ai ka nga fa a o mea ia o ke roa o mea ia kau le tua
me ko mo fai o le ao onga o le whaungangana o le malo Israelu nei jaya a sila mai mo mai nei jaya ai kako vava ai leo langa matsui fuanga ni o a me o whaia e tato a matama kau ke iloa i le ka wau a wafo i mea o whaia e tato a matama e kau ke iloa i le o le ia kau ka mofi koe whalele koe whaia lele ka manatu atu leo langa o le tupu i le atua e wha bau ia le atua i e manatu mai i lo sa vali o luma ia so ma le wha mao o mea ngo whaia o mea ke whinga ngano ai ka manatu atu i le atua ai wha mei le atua sa ore le iwa eski sa ore le o whautuangana ni tia o le tatu polkana a ma ngai ai o mori o langa e ola moreli e ola o moreli Lord mafu anga le o langa knowing our reason and our purpose of life. Why are we here? Why are we living in this world? Now, if I better to speak, we are not of the world. We are not belonging to this world. We are belonging to God. Then I found my to Nana wo koe foi mai tupu i longa manatu leo ki whaia koe e refi oki. Kangi roku. Ai wa aina i ei oi lea o matu spai e mitea. Le orna e lea tuo nan tangata. Nasi kam ni kakawhoi i se ia sana manga mea sori. Nga umanga ka upe mo kakwane. Tangata whoi i se i o masangi ngaru e maa. Mau nada de yor ko inga ne o nga kongo loko ai ke ia ko fa me le tu wa man ko pe ko fa nga o ma ka wa lo ke ko musu me le tu ka sai a ko ko ya lu ma na ko ko chen ko fo ai sai amanga ia le tu le ka ka lo la amanga ia le tu le ka ngi lu If you set your house or your life in order, inviting God in your everyday life, every single day, God will honor you. A fai ka ke na mafuta i le tua ka ko bola inga le ola fa le tua. Baka ko lo le o ta to ta ngata le tua ta to ta ngata le ma lo le o le tua. E amanga ia le tua sa ukala masaka. E amana ia le tua lo leo ma lo leo. E amana ia le tua sa ta talo ma sa ta mai ta. E amana ia le tua nga kami e kwai le pa ma vala watu le tua fa ku le tua perfect ko foi. Sai ko foi. I turn to the man that I appointed to be the king of Israel. Koi fo'i alu fai aisa. Ia e fai ia eskia. Nga fai tau e fai koe whamare. Fai koe lima. Fo'i atu ia. Ma ia e fai atu ia eskia le tai o lo'unu. O lo fa pea ona fai mai o Jehova le atu o ta vita lo tama. O fa longo I lau talo. O loa uro I mata. Au ta foi. Te fa malo lo ia ta oe. E te alua ye lua I le fale o Jehova. Te fa tau la fa mon la pasta mai ki le fei poe ono. Haleluia. O te whaupopo I aso o lo wola o tausanga e se fulu ma le 5. O te lawe ai fo'i a te oe a toa ma le ai nei le 5 o le tupu o Asuria. O te whaamamaluina fo'i le ai nei ona o au lava. Ona o tā vita fo'i lau au auna. Ona ele tua le tangata e matau I le tua maola
Pa mai ia tala le tua di perfetta o isa toi fo ia le fai eskia. O la ngona atu na tatalu ma o ova ayatu. Iona loi mata. Ai fai atu le iai. Mea mua le fai tau. Fai mai. Mea mua o te wha mano lo ina oe. Lua o te toi fo ai atu isi tau sanga isi fulumane di mai te olai. O te wha ma maruina oe. Ona o la ona o tawita. Ma o te vatu ia te oe le manu malo. E te manu malo ia asuria. Beba ai lea mana ia ele tua o le tangata. Tangata rea mua le o langa i te tatano. Te ufa pese si oi. Ufa mai nana le ia ele koe kakalo. E apea ufa ia koe mwhaianga kakalo au le o langa. Kua parla nu le o langa. Wa isi kaka. So le ata talo mi koe lako ulu mai le langa. Le tua oi o tupu oi o tupu. Ma mau mo lunga meo e fio ai. I ovo e saloma i ovo e ai uma no te talo ia sauro ia fai nei e ma fai ka ko kalo ai le fai ka ko orla male tua so I fua male tua ia fa penganga ia le tua fa meno na io o le mene ngo fa ko le o langa le o tupu anga ka kalo loma a fa meno le tua o fa lo mo ku da kalo o va ia ku yo lo ma mene me mo ki fa malo e na fa mai fa mo ma I karioki na oki me mo na fa malo e lua fo ai kuis ka usanga sfuli me ki ola tolu ki fa maluinga o fa maluinga maringu o ngo kanika fa le va ku ya we malo ale Baile always mention my name o tawita. Ele ko mention my name tua ngisi kutu. Paro ka vika. Na ole loto. Loto tama tawita. E foi mai ono. Tau ki ole ma ia ele tua tama tawita. Eskia. Ma mai ia yo. Ia ia mero le o langa o le tangata I le atua ma le atua e fio mai ma mana ia mai le tangata. So the way we live every single day is how God honors us. It's how God answers our prayers. It's how God loves us and cares about us. In fact, that God loves everyone. But He loves the favor le tua le tangata. E ola mata ui le tua long so fua ngato. Te fai tafu a mole la pasta mai te fai po ono. Ai sorry fai po fitu. Ona fai atu ai leo Isaia e ave se poto ngā mati. Ona latou ave ai lea ua tuu I le mea na fula ngai. Ona malo lo ai lea. Ua fai atu foi Esekia ia Isaia. O le ale whailonga e loa ai e wha malolo mai Iova ia tea. O te alua e ai le fale o Iova I e lua. O na tali mai ai leo Isaia. O le whailonga le nei ia te oe mai a Iova. E te iloa ai e whai a Iova le mea wana whetalai mai. Pe alu I luma ea, le ata o le la I vaenga e se fulu. Pe fo I atu I vaenga e se fulu. Mai le tua o te whamaro lo I atu. Nā whai tau rora I o whai koe fitu wanu mare iwa. Koe whai rora I o le atua I perfecta. Pai mai rora perfecta I tangata e wa ai are tupu. Kawisko, toi ngā mati a we tu mele full of toi. Ta maro lo ina. Ma fai atu I tala I tu.
maroroina o ele atu mai do tupular fa ilo mai fa maroroina o ele atu ma wa ku ile ini man o ele atu era bukan mai e mai do vai mo fa ipuma e iva ne fa tau fa fia o fa ilo man ne alu ruman la ya chacha e sfulu e alu fo tuore la ya chacha sfulu mai do la yo fa mau yama mau fa la ngare tu fa tau o ele na se fe kaura fe po sfulu ma fe su tasi fa mo la pas ape fa o mai ona fai atu ai leo Esekia o le mea i titi o na luifo o le ata o le la i vaenga i se fulu aua ne i whaapea a ia fo i atu i tua le ata i vaenga i se fulu ona wala aua tuai leo Isaia perfecta ia Iova ona whaafo i atu ai lea e ia o le ata i vaenga i se fulu na uma o na luifo ai i le mea e a asa o vai ai i tu la moso ten to fai tau le ia ma tau tia yo le tu le online le tu mi chama tski ya perfecta ya mar kuwa le vau le tu chama mar vau chama le tu pa ka u ma perfecta tala fai mai le tu fai na wo ai vai le i fai punga iva e la i question mark i mene luma pe alu luma la pe sa ku ole malosi po le firmness or boldness of the King Hezekiah in his relationship with his God. Ai fai ai chala. Ai faith. Fai ai chala. Okay, kia upearu mana. Ai fa mau ngia ran me na sui fangan la yes perfecta factu de tua fa alu wala ya ka fa alu ku fika nga ku ka ido ye sa o so nga fa sa kis asulu mai la e by object o ye ne shadow apa kamu aku bapa yang ni tapi ya fam jalan apa ada kau fai kau fa umai ni fam mana malu Israel tapi ya skill that is everyday natural stuff. It's the shadow to go forth, but I wanna ke mga umi se me foi le esse mga umi ana se me esse me pa fa ma umi e ke me le tu ara no pia perfecta mala hawo ko bara hawo ku le tu me le tu okay Hezekiah, I am God, I am still God, okay e fa alu gola foi sa os ko ina okay no aqui o mai kamu ko iba ba ai me ne ko ya ele go masa ni are aro ngas ki po aro ngai rumor sia au se me fo ura fo ngane kilo ko fa fo I corsia that's God, yes, hallelujah. Fangangan on malo Israel ni chaya e tari tonu wina mga lue mai le tua fa tau e le tua ia lana feta lenga fa tau e le tua ia na fia menga ona le tua tangata e tali le tua I mana onga e tali le tua I talo e amana ia le tua ia ngā ruenga ia mana ia le tua le soifuanga ia mana ia le tua le ola o le tangata ia souma na era wika ngā mea le ola o le tangata ia souma le ola fasam moa le ola le tangata ola soma fai
le ola nga le usu tai au, usu le auri, usu le po, usu le afiafi, le ola. No, I'm not talking about that life. I'm talking about this godly life, godly living, the relationship with God. Nafukanga maletu, le ola faletu, le ola tangata, ngake lo le mafu angolongo le ola tangata, ngake masangi lo na tua. E fa masangi maletu, mai der tara tu spaya, e ke file mua, ai sea, ke file mua, o pe so wa basa. Pe da me ku mai ke file mua na ke waku le langi kali mai langi ke bala awu ku kali mai le tu aisa na ma sangi le tu lo le ma sangi le tu. This is my son, this is my daughter, I know you, hallelujah, I will come. In fact, I'm still there, but is ke me ya le tu au ka wo mama pe ne kala na fa ko le maka pe mai le tu ngi ngau la wu ngau le ngu la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus name. Ole ngai musi nga ole varinga la muku anga mai le farisa fa pangu solo ai la muku ai le vi loto. Ai le vi loto. Naona mia. Ya le fa pe ke fu fa pe ki ngala au me la cosa ki ngala fa fu la. E le fa pe fu ngo fa pule a oi ka fa ngala fa ma ko ma fa nga china. Se pule a oi le vandi ma mafia fia pule oi le fainga pule oi le sei pule oi a ia vivi le loto e le vivi me nga e vivi loto. Kau mana malo Israel ni jaya ma tanga ma le tua talo le tua tali mai le tua amana ia le tua fa ma ia le tua fa ngalo lo le tua e mai le tua le mana tua le ola tu e mai le tua le manuia e mai le tua le file e umana le nga fatto elisia sole di uma e ko ingolo puma le ole manuia ama ko ka ka ole ari li uma ile file mo ma fise se ingol fa ingol manuia ma file ole manuia file mo manuia. Nga pole are kele o kupe kaka. Ai do fo ia a tere ngi tu pe. E si lo mafufa. Isima ko malanga isira e no ke o isira mo ku wa fe ko fa le sa mo e. Ini ngi kupe ra malanga ki fa ko le so ko ke o le so. Ai fa pe a kele ngi kupe. Fa ka inga na wa ne a fa pe ki sira mai a ki fenga lo pe fa sa ku si pe. A kele ngi kupe so le lo mo. Le mo fa ka se nga ngola wo le o feme aro o feme le ai a chele nge tu pe le fa le nga lo ngau ma lo ngue ma me fa ina ngol fa mu yang nga le tu a chele nge la lo o ma ale ya Yesu lo wo ale ya ma file ko alo ko si ne ba ko alo ko ele mo bo ka lo va ai ku pe bo ka lo va ai Yesu. Nga fa meno le yo le tala le si tanga tai lu mala ba ngai fa u ma to ta ko para men le chaya. Agua ke kulier kupe. Nga e kulier kupe. E kurio e fa fika au. Ai kuli Yesu, ma kuli da o e manguia. Don't chase money, because if you chase money, problems will come after you. But if you chase Jesus, everything will come after you. Blessings, money will come after you, but peace is always in your heart and in your mind, because the Prince of Peace is still with you. Father, we thank you so much for your word. Tai por kalame le faungangana le faasoa me o la upo winga le malo le me se foi o fiona o wale matou malo sa mu atu fatasi malo ye na fio mai le o malo le e fa o ai ma fata ma ai ngai matou i me umma le ola se ia o yola tali awa a tamau a inga tangata i le oa i lalo nei ma le lalo langi nei ai au noa le oa wha le langi o Yesu i le ona mai mai leo tala tu spaia
e se ua mau le ola mane mana vai ola ai fa mai a ua vatua ia te oile mai o le vai ola o le vai e puna e manui ai lalo ne toi ave ai ma oi le manui o le ola e whanga e tua whaftai tele tangata o e na mai moa mai aftai le natu talo ma le whasoa mai ma le whasoa ni mai siri whaftai lo wanganga pa ia i lo whata mawa inga mai o i matu whaftai no la upu lea whaftai no le tino tangata le lo kogo le ola o matu maua i le ola whaftai o le tua ona ngā ruenga pasta mai kia mese foi o Sarah ma le whanau ma le Global Kingdom TV ma lau whainga ruenga uma whaftai i lau auna ma le kālesi mese so seara leo whaftai o nou tangata ma le kālesia a le Prince of Peace mo mato wai no pa anga masa whaftai o nou wanga lei mai nei aso tui natu ia toi ai eise se o mai moa mai pe mai moa mai se taimi mori mori e eise mana o ngau te tatalo fa feiloa ina mana o ngare nai lo suafa Yesu le Nazareta ia faia e tusa o lo finangalo ai au o mato loto fa manuia mai mato nei aso ia lo famia fo i le tua seisi taimi e toi feiloa iai i porkalame anga le lei fuafuanga o te toi manuia i mato uma manuia lo nu o Israelu manuia so se samo manuia i mato ma mato wa inga mawhana tai tele Yesu a mangalo foi se upu wa se se ai ia te oile vivinga i whaavavau na amen amen ia lofa tele atu ia te oile le tai au ona o le wo tatou mafutanga le tai au ina ne iai se tasi o le kalesia le worship center ia nafi sa fa talo fa pitoa le matu e kalesia ia fa mai se fa mafana atu le fatua ma no fo alo sunga le apostolo sunga le taitai ia wa kristene ia le sunga i le apostolo ia ni amu ma foi ia mese foi o le kalesia sunga i fa fengainga ma fatua ma kalesia ia le worship center ia fa mai se atu fa mafana atu le ngam pa ia le tua mese foi o ainga o le au na ne tua o ho fo mai ma sani ia le famia le tua msana le o mana batu le tatou CEO ia ko le tatou pule foi o tatou wala leo sunga ia Pastor Mike a Greta ia tatou fa misenga foi ia mai te ulava mantina ma ko kalame o le fauna ngamo ma lo Israel ne ia inicio tatou kalesia worship center ia lo famia te le tua ma soso ia tu ia to sa ni o tatou tama o stamata i lunga foi one of my favorite preachers mai na tamingo mola tu wangi sa mo ia to dua la vale ia te le do ma sunga ia pasta ia fisera o le sunga ia mo ma fo ia ma sunga ia Benjamina Williams ia fa te le lava ia o mo tamai longo le na ruenga le tu to mo sita to tu sa mo tele ma tele ni ma na fa o ina o no na ruenga le ia sa fa pena fa mai na dau au mai longa le tu ia lo famia le riva so ni atu ia i nei aso na mea lava ia fa ia tele le tu ai sistemi tatu te feiro ia tatu porkalame ia salo ia pape ia le la fa ilo atu salo e sta tu porkalame le so fu mo ia risia ma so fu ia na tu atu na tatu te feiro e o no ni se tu ia ia lo famia le nei vai aso na vai aso ia fa tele o no sua pele Yesu. God bless.